Oke, Bray. Akhirnya kita bikin video lagi. Gak capek itu, Bray. Sudah lelah. Ini perjalanan nih ke acan ke spotnya itu. Aduh. Kumaha, Bray, geus leuleuh can ge acan. Aduh, anjing. Aduh, kacau ya, barudak nyiksa, Bray. Aduh. Ih, sieun. Yo. Sakitu heula, Bray. See you di TKP, Bray. Oke. Let's go di, Bray. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah memasuki kawasan perkebunan, perhutanan, perdaunan, pertangkalan, pergedangan. Spotnya gak tahu di mana. Jalan terus. Awas di tajong, di seredat. Gitu meureun, Bray. Jampean ku gorang garam. Naon sugan teh aya nu aneh. Garam. Naon? Gudang garam jaya. Garam jaya. Kurang jampean ku gudang garam jaya. Anjir, gudang garam jaya. Merdeka. Jaya. Linai. Oke, Bray, lanjutin ke spotnya. Diskun di, Bray. Oke, perjalanan kita dilanjutkan lagi menyusuri hutan. Oh, naon nunggurak. Geus coba nunggurak, Bray. Teranginasnya tengah poe ereng-erengan kieu. Jam 12 orang kemarin ngaceng di dia, Bray. Hah? Ngaceng di dia? Oh, ngaceng di dia. Aduh. Aya kagungan mah, Bray. Kagungan. Ngalapak lah sana, Bray. Aduh. Lihat ini. Hutan-hutan. Melewati lembah. Gunung. Terdaki-daki. Tah. Serbetan tuh kayak gini, tuh. Aduh. Jauh kan kita itu. Gimana, Bray? Acan. Duh, acan. Panas jauh-jauh sini. Lihat cetik, Bray. Ini jurang, Bray. Gak tahu kedalamannya berapa senti. Anjing, banyak jurang seberapa senti. Itu aya jembatannya atau runtuh. Oke, kita lanjut lagi ke spotnya, Bray ya. Udah mulai dekat di sana, kita setting-setting dan lain sebagainya. Kita apa kebenaran ini sebetulnya. Hello, let's go nih, Bray. Ciao. Ya, oke, baik, kita break dulu karena sudah kecapean. Kita ngaso dulu di sini. Bang Jimboy lagi testimoni spot. Ngurak wit piu. Berarti kudu kabah dia itu piuna. Mana? Anjay. Sepertinya kita memang dari planet yang ini dikirim ke dia untuk ngurak belut di sawah. Oke, Bray. Sambil nunggu Bang Jimoy, ternyata tidak ada pergerakan. Lihat dulu aja view-nya. Aduh, awannya ini bagus. Gunungnya itu Gunung Campomas, Bray. Oke, Bray. Terhidung. Ya ngecek kelas spot ya. Tah, ini ngeunaheun kieu, Bray, tinggal di, Bray, ya angin tah. Kesangan, Bray, kesangan itu kelek teh kesangan. Ketebak angin. Oh, canapinya. Si Abah ke canapi ya. Si Abah ka dieu mah. Si Abah ka dieu. Tunggu si Abah jadi itu ditinggalkeun. Oke, kita break dulu sampai angin sepoi-sepoi. Aduh, nikmat ge, Bray. Hese dicaritakeun aku dirasakeun ya, Bray. Oke, let's go nih, Bray. Syum. Hai. Jimboy tadi cek spot. Naon eta? Cana. Kalau menang cana. Iya, Jimboy. Di sini sana. Tah. Anjing kerab. Naon atuh? Lepaskeun deui. Nah,
Sing celepot cenah bray. Tah pantang tek muria aduh tah ya belut beli aduh leupas da geus nolol gitu bray deuleu teu teuing da kerap dan apa ya mah Wah. kewe bray jangan carangan dut tah gimana teh teuing suing lah mah ayeuna Teu da teu di tah dibutuh deui. betul teh bray tah kadinya tuh Anjing dilepaskeun. Daliangna gede. yang gede belutnya lebih gede itu oke tidokan ya bray hese lanjut lagi tiko sewad masih gini bray oke bray Mang Jimoy dapat sambaran di sana Mang Kumin dapat sambaran di sana aku liar kemana lah iya nu deket lah tuh geus ngait anjir geus helikopter pertama iya bagis da badag teh Lumayan lah. lumayan belut Ini. ah iya bagus Nelih bray euy. nelih nah belut Yuk. wah bagus lumayan bray tinggal ke Mang Kuminan enak bray besok ini bray Kumin bray masih bergelut dengan cacing itu benang gak kena cina bray ntar tunggu lagi pergerakannya bray besok ini bray oh kuyup cina bray dikonfirmasi ternyata adalah keyupiting itu besok ini bray oke bray si Bray dapat pergerakan di sini Bray tuh wes iya Bray ada benyeng iya lagi dimakan nih Bray lihat Bray mau ke sini deh daun dia tuh nah Bray siap pantang sekali Bray sikat belut Bray aduh lepas anjir kumaha Bray cobaan deui kali Mang Jimoy di sana setrik tah mantap kayak Bray coba ini udah sekian lama menunggu ini udah disantap Bray dari tadi dilepasin dimakan dilepasin lagi aduh ampun cikat tah Bray wah tah belutna Bray helikopter Bray anjing kan hulu mantap Bray ini Bray yang kita tunggu-tunggu Bray lihat belutnya Bray tinggal Bray ya nungguan selama-lama Bray di sini Bray mantap Bray mantap strike bersama si Bray ini Bray Yung nah mantap Bray lanjut lagi Bray langsung ke nih Bray mantap belut Bray itu Bray cakep ya Bray kita strike lagi di sini Bray pantang sealit cikat ngeplos terlalu lama diamkan seperti biasa. Kita coba lagi Bray, tunggu Bray, di sini Bray, coba lagi Bray, lubangnya di sini Bray. Ngebual Bray, disantap Bray, disantap Bray, santap, pantang sealit, sikat, lepas di way, asal dijapuk ya Bray, menang sekali langsung hese, menang teknya, tahan lagi Bray, langsung Bray, Bray, iya hasilnya Bray, hese sumpah yang tuh spotnya iya masih ini tadi iya hasilnya Bray belutnya lumayan ini Bray tapi hese dinyorokkan ya belut juga dicangger dina jurus kucing bagong saya let's go nih Bray mantap pokoknya mah dapat lagi let's go nih Bray ayo ya kalewa let's go nih Bray langsung strike Bray Bray di bawah dah rada kucok ros eutik atuh dah leutik anjing
Naon Jawa? Moe menang lawan teh. Yuk. Ngalah belut pak karya. Yo. Hei. Ngalah belut pak kieu yo. Tuh. Hei. Eh, Hei. hey. Eh. Kalau menang runtah na bray, urang mah bray. Duh. Masuk gede, Bray. Let's go ke nih bray. Tadi liangna di dia bray ya tah. Udah tengah bray tah. Tah kok aing diruksak liangna tah. Kublog. Tuh nyanggut. Let's go nih bray. Gimoi dapat habis ini bray. Tuh helikopter bray. Nah, Mang Joed nggak deketan ka dia tah. Tah. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, aduh. Liangna alus deh tinggal di urai. Dina liang kayaknya dina liangna alus teuing. Lut nama. Gane lut. Lut. Bray, kayak di kawaran dia ada pergerakan, oke? Let's go nih bray. Oke bray, kita dapat pergerakan lagi sebelah sini bray. Sikat. Aduh, lepas bray. Hese. Agok bray. Oke bray, dapat pergerakan lagi yang tadi di sini masih dimakan tuh bray. Kan sini dimakan lah bray. Posisinya kagok bray, kieu bray jauh bray di kadesung. Aduh, dilepaskan bray. Tuh. Kita coba belutnya awal bray. Wah, ngeplos deh. Ngolok deh belutnya bray. Aduh. Tuh. Ditarik lagi bray. Ditarik. Tarik. Tang salit, lepas ya. Sikat bray. Wah, hiji dua tilu. Aduh. Belum dimakan bray. Nah, belutnya keluar bray. Ngebul gitu bray. Sepnya bray. Makanan mah resep bray. Biasa ngait belut teh. Kita tungguin dulu. Masih dimakan kali. Itu dimakan bray. Belut teh kumaha tuh. Pantang sekali, kurang pantang baru pantang di dia bray. Set. Pantang di dia yo, sikat. Aduh. Gagal bray. Kelak. Nah, ini dia belutnya bray. Tuh ngalih Noel lagi dikait ya bray, langsung dijambret. Ralit bray, hese tuh bray kali aduh. Bari video mah hese bari video teh aduh. Rungkad wae gagal wae di video mah yang di kieu wae bray tuh. Tidak dapat ya belutna bray tah. Dapatnya tuh. Newel sekedik bray newel tinggal di aduh. Tinggal itu tuh. Kamera anak kieu deh hese. Tah kalau newel di luar ya mah bray lah. Gitu ya bray. Lanjut ya lasukeun di bray. 2000 tahun kemudian. Bray, Prung. bray, ampura bray, bima parem apa enak. Tah, karek dicas tuh. Kacau bray, kacau. Urang semua HP dah bray. Iya, harinya dibawa, iya ente gerak. Ini tinggalin, kita langsung review aja lah, ayo nama. Pesen bray. Kita nusai teh. Urang. Oh, makumin teh bray. Urang Satu kameramen. ekor. Yo, nurobah lah, ya nama. Bahala bray. Mang Babay, 1 2 up. Berapa tah? 3. Ya, bau u. Nah, bau u. Wih, babona bau u. Bowi ta Bray nu Jimmy tan murag Bohong, gitu-gitu. Bohong. Biji, Ji. 2 Gelo 4 7 jadi 7. bisa ya Anu Jimbo ya terakhir ah. terakhir kurang lagi Bray. Bray dia babon si Bray tah Siji. 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 12 8 Bray 15 8 Ah. Joed
Anjir, gila Mang Joet. Set kieu euy. Ji, 1 16, di babona wong joet 2 17, 3 18, 4 19, 5 20, 6 21, 7 22, Jimboy gelas. 22, 1 Di 2 teka cekal belut lagi bray 3 25, oh iya pangabona ya 3 4 26, 5 6 7 8, nomornya rekor lainnya 7 kan TT wae 7 8 10, ribut babona 11, 9 10 12, 11 total semuanya 33 Angger MPP bro, meskipun sangat kecil juga. Yang besarnya yang segede ini nih. Nah, segede ini. Nah, tadi murah bray di temu-temu ke barudak bohong. babona si abah euy Oh, videona. MVP-nya MVP geus ngalekeun ka MPP skor MPP skor Wae, babon si abah lamun aya babona mah geus guys di kuah Iya. di MVP Babon. oh mulut kita tuh di wayohan tadi ke barudak bray asaan nah sakit bray total bray asaan oke ieu belut magrib we Wah, mantap kan Mang Bray. Kuyup aing neurewas aing coba mah. cing bray cing coba dageun eta geus kitu datang bae tah di boge mah beunang tuh ieu geura cempe geura ieu geura olah pada kaliwat tadi teh ngomong teh Ngobrol sama ngaliwat teh nya. kaliwat bre dina ieu mah dina plan mah Dicaikeun euy. Itu mah. oh gitu mah Nya guys itu. kumaha Kan mah orang urus heula Bray. Ke dilanjut meureun. Ah. abah panggedena Lain. Iya, mantap. Review Babon heula cenah Bray. teu lama menang 18 kamari 11 ayeuna geus 11 deui soak tah kamari 11 make urek nu tadi tah make urek nu kamari tah tadi ge menang 11 make urek nu kamari aya urek nu anyar di kantongan ream Goreng wisit Bray. yang lumpur Urang goreng ti 5 jadi 4 nya. tuh Kurang. Anger urang kabar teh 4, 5 enak 4. Tidak 8 kan 0 ka hiji urang. Jauh. ku cokro ngaranna ge ku cokro Oh, gitu lah Bray, nama orang urus Bray. kali tah Much later. Nah, Bray, ini belut yang tadi udah dipotong-potong dipiting-piting. Mang Kumin lagi bikin adonan sep Mang Umin. Mana mah dibegini-begini kan, Kayak Bray. begini kan. Dan anjing. Sama mandi. Dan ini adalah liwat anjing pakai mie anjing. Ingat di Habibah goblok, mie Bray. Aduh, pakai mie di kuah. Up. Gila plastik Kali ya talas Bogor kali anjing badagi can mandi anjing gelo anjing. Nah, eueuh, Bray. Gelo anjing. Kan nuan heula. Tuh ya gede dicekal kan. Engkau datang. Kalau Bray gitu ya kayak sepil deh mas arah rasak langsung dihabek. Bak. Sekuni Bray. Oke Bray, kita update tim dapur ya. Di sini ada persambelan, sambal joak ala Mang Kumin. Mantap. Di sini ada liwat Mang Jimboy nih. Nah, tadi mihan giringan di mihan di kuah mami. Ternyata Mang Jimboy can mandi ya. Cing orang opi heula saan lah Bray. Kita testimoni dulu liwatnya. Coba asin teh da. Asin teh nya. Belum teh. Palem sih. Masa liwat? Nu nguyahan lagi. Ngana Bray? Lapar tuh isuk cenah. Anu daun. Kita coba lagi. Tamplokeun itu Kalau belutnya ini masih di goreng. Nah, ini goreng belut. Nah, ini hasilnya. Belut gorengnya. Nah, kita testimoni dulu. Oh, iya nyobaan sambal Mang Kumin. Mana sambal Mang Kumin Kumin sama mana? Nah, kita coba dulu sambal Mang Kumin di sini. Bray, ngajawab Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Bray. Si Ayang lagi bobo. Oke, sekundir Bray. Kita ngapar dulu di sini. Oke.
Langsung di. Weh. Ini udah ada jauhnya. Naskeun bray. Ya kan ya, ada Mang Joed jeung Mang Kubai keur ngobrol teh ngobrol naon ah teu harti anjing bahasa. Hah? Kulit meletek. Orai di dinya kulit meletek. Anjing. Iya dah. Anjing soak anjing kulit meletek we juga orai wae anjing. Guys mau balik guys nih Bray. Guys lapar. Oke Bray, ini udah pada matang ya lagi di setting dulu buat macokan, buat makan nih tuh udah makan. Udah makan dulu di sini. Oke Bray. Sade nu saya hamin heula. Sarang heo, sarang beberangkatan. Sesakeun ieu na. Sesakeun. Coba Kasih Abah. Enaknya. Oke Bray, kita mau makan dulu ya Bray. Mungkin untuk konten hari ini kita sudahi dulu. Soalnya makan nama perlu di video lah. Bising kabita Bray. Kaiwe tuh. Iya ya. Daging. Nah ini daging apa ya? Bagong. Daging bagong. Ulah daging bagong ya. Daging bayawak we lah ieu tah. Kadal, daging kadal. Sama kana bayawak. Ini bayawak tah. Mang Joed keur Mang Joed Mang Jawak. Iya sama Mang Mili. Sa. Cukup iya. Kalau ieu keur nyet ieu lah. Kamu rek nutup video mah? Wah. Ya udah. Kita lagi skokeun deui Bray. Segini dulu konten hari ini. Langsung dihabak ya mah Bray. See you next video. Bye bye. Let's go deui. Bye bye.